Tariki 20 Januari nkuwatweni kiri nteto chia weru thamwanja betawa Mutembe Edward. Tukiambiriria MCA wa Kuoloto kaunti ya Meru Zendi K nethirite akiolota Gavana Kawira Mwangaza na utubo kuria wikinya kiri kamiti yorumwe na gwataniro ndene ya bunge ya Seneti muthenya yoro akere Zendi K yawite Kawira areti kwariria mantu igie kandarasi iri kuyanokira yuthi na ntubo mowathe na baraba ethirite bakiuma rukangwe no kulukira ritaya ende hethira itumakiambia thiro kwariria mantu igie wandikani ndene ya kaunti ya Meru na menerete kamiti ya Seneti akiwa batabatire kwamukira baru no ntuni yorongo na kuwa nende bethira baicoka kuma rutha bakethira bakingata kaunti secretary kiambia thiro no ntubo kuna mawatho kaunti-ine ya Meru. Mono ndenda kwira Mumeru aretieta kweresa ni ayuthi bagana ba Meru County aete contract nontu sheria ya kweja na contract ni ugaga 30% ya contracts iri kweja no cieja no kire ayuth kire ekuru na ntuba mawathe aretieta kweresa ni ayuthi bagana ba Meru County aete contract ni ekuru bagana aete contract na ntuba mawathe ibangana achoka erwa na ikie list ya contractors bara ba inguge in the year 2022-2023 financial year ba group undagweta achoka ero ikirist ya ntu bara bandiki thirikari ne county bara ba ina miaka 60 and above na keresa ni kinontu antu bateta retire ende kiri baruga ira ndironera tumita weru TV ndironere murongo gwitwa Kawira Mwangaza andikite baruga akiuga area agachokie biuria bia 550 positions ira ci advertise county public service board ara andikire baruga yorongo atuma murongo nge gwitwa kiambia thero na kiambia thero nkauga ambe iteke gambi kia bishop akiendelea kwariria Meru na ntu bakenya orongo nontu mtu akigwatana irwa na rieto ra Murungu na akiaragia orongo mantu ija mathuku mono actually ntu barathukirie nya rieto ari antu baraba batuma area nkume njage Murungu baramithukirie burunde ne Meru unless bali can't kaba ume biashara ne uwe gutumiria rieto ra Murungu Meru thuki buru mbuge baruge ndironere rera tumikie weru TV ibaruge kwari orongo na ikiweza kuithira baruga ni rakinyire Senate inkwenda kuuria kinya kamite iwe Senate ikiweza kuithira baratumiro baruga ikwariria mantu jatijaria baretete thirikari county itauchokia biuria ndenda kuuria kamite iure ngugi eyo ni iriku ikiweza kuithira gatumiro baruga ti ucokia biuria birokuritie na muntu uyu murekerie endere kwendelea kuthithia mantu jau akuthithia free ute sanctions ya gwikirwe kamite eu ndenda kwira kamite eu kinyayo tengu gikurita no ngabatwire kaba kuroke abagwita gukethio na intobira biukethania no ntuti umbombira wete muntu itare mwe umwete itaraja ire umwete itaraja thatu ati uchokia biuria bira kurua imenga kwaria ende umbire kamite eu ire ngugine kinya kamite eu Senate ngome put on to task ibabu ikwera Meru maita jau jonde betete murongo na mtoto umba kwaria uma imbio onga bombite otethia Meru nayo so kamite eu kinyayo ongwa inkuona batengenuine na ntubau kinyabongo baina business bakuritana thirikari county ya Meru county secretary kiambia thero batu turi county assembly ya Meru twathithirie investigations na tuona kiambia thero ati fit kwithira ari akundi ni office nontu imtu kana imuriti ngugi wa thirikari uthithaia mantu jonthe jarabu ikuthithia kana ngugira abu ikurita yutate na watho na itwaandikire recommendation toikiria Kawira Mwangaza twamwira mtu gwitwa kiambia thero na mtu gwitwa Nchamba Mbithi kana Harrison Gatobu batefit cold office lakini nontu ni accomplices bawe bamenya na nenderere kubeka ofisi ndenda kuuga batu twachoka kuma recess tukamenya ura tukathithia nontu kiambia thero ni mtu thinetie county ya Meru mono ni muritingugi utikuthingata sheria ni muritingugi ukuthithia ukurita ngugi yutate na watho na tuli county assembly ya Meru ingwitikitu go consult na turenda ku make sure that twachoka kuma recess kiambia thero tukamuyukiria tagaria
na tutimujukiria itagari ara kwaria tukamujukiria itagari ara watho nontu impunity ria antu bau bathatu bakurani ni thirikari ukana ira bagwitithia ni thirikari kaunti ya Meru ni nene muno na tutikara tukiri twirwa indwa twinayo turekeria antu ba Meru bathina kiambia thero mbere ma tewe urabui gwita guchokia biuria birabui gutochokwa ni wakiri Dickson Munene nontu biuria birabioretwe birari directly under wakiri Dickson Munene. Akariba mbari ya wondini ya Kiruna arindi bekite mucemone na atongeria bo batongeretwe ni MCO Makena Murogocho na mubunge wa Nteru Mugambire Ndikiri kenda kwariria mobatu yonora bomba kwithira betethwo ni thirikari nene na kinya thirikari ya county bakiaria boita barabara mantu ya skuru na sibitari niyo mobatu yera manene yabainyiletie na barengienda kuonora atongeria bo babatetheria kenda kuona bakiguneka kinyankuluki kumania na thirikari atongeria bo ni babekirite wirane ate bakethira bakithia Toronto bona kuona ni bautetheka urakubatere. Akari na aringi biashara bakumambari akirua na ariba ruthite muchemanio na atongoria bawari MC wa kirua na arima Makena Murogocho na mubunge Mugambire Ndikiri kwariria thinira bagukuririo che barabara kuthukanga na thina chingi mwanya mwanya. Tamba mustere igwasese eria letu limakuma kando tekinya mwankambari no twa infrastructure ile chia toterero rwetu beta barabara ene kwenda inya mutongi shule jokima Kando center choto kinyaka na jokima kale makanjo ka jokinyacha chombari ya market demo eria letu limwete kanjirene no tubakwenda tuteko meikore kama toreri bateri ko neromba yako okwamba igutonyera mbere okere agwaneo kakere yesu nganeo kakembe gutedia bana acha adingi kuromba matuja ecosystem eruji na kudukia barabara katika tineka ruiri rwarera want na kirwa na ari want kuri na jire gutira gwetwaja na jira yeru kuri na thina kuri thina rejire kwa social services munene witio kauge ikundike keja kwithiro kiringi muri jwa mbere gitira tonyithwa data system na ndi kirirwa kerugwe kairi utia kairi twitekethira isimbi gaitagiri thano na ndi antwara tutegerwe kandi na ndi tika na urera iragarukire ya bukiandikithagie kundika bukiri niwa gakairi ya kuru ikura na itutegerwa no tuikundi bibingire ndi bitomba gutonyithia no mbecha ile irare ikai kwa social services na ndato atora ende mheshimiwa kwa mundu na mimi yako wataria stima na ndio tunaangalia na bautokau na no atorera mandu za kasi majuu tuetanagia mwana pointitia kuimbiga gwatha kairi onde itira ta kasi majuu na nyume atongoria baba kubathikiria kwa mathaka thumba ibatariritie thina ira chomba kuthirwo oreo na ira chomba wetaetera. This financial year ya 2024-25 tukaka gitangi ara kabarine garea kia kuumba gwita ruji robore kenda rumba gwita inyankando onide na iguru bithatu bibi nene ende mwathani jonthe akomba jontu no mbato jontu turi atongeria no mwanga tubwikire u na itware na CC wa wotaja ni ura kurari na mantu ja mainge December otherwise yagato mantu kenda beja kuthima ruji rore bona kethea roi sasawa na ndeja wi mantu jai in the pipeline through the CC or water. Kitu kenda ndio yetu mbaria te barabara na testima kitu kenda ndio na kio irojo rwa mbaria na rojo rwa mbaria te barabara na stima rojo rwa mbaria ni ana betu na yetu grande kwa ni mono karirirwa muno ni ana betu nonto twina dinene muno bwana kobia nako ndontevia na kurubonga bachunge baba yaja na miriti wa video ntevia nontiba bwana ndipo ina mantu kana akaijina akalimbaje nonto ndia hii barabara nini miundevu ni oro utukobiali itawashiwa nani kanisa
no gakaria kanisa barabara ya kirwa rami lakini ana baitu bali kubageti Mercedes barabara neji ni madaktari jana jakataje tule neji barabara yetu ekera rami igakara tora tuekire kuma kibirisha inami nande kuma mboroga ala kiborione mwankana ande nkunga miunda niretere yonde na ndabati baburi kuma mbari agicigo mbunge kia Buri ngiripotera Wero TV niokambitaga ki Mutegi. Ngwataniro ya bunge Baikuru Kenya niyo Kiwopa nibekite mucemone na tongere Baikuru kenda kubatara urabakethirana ndiba gukumakiri twanya tutongeria akere mubunge wa Baikuru county ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia na uritie kuri ucumire na kugeinya kenda kuromba twanya tutongeria kiri kithurano gikeya. Marieto mbetawa Kajuju Ndomba Venesity bumeta ke shirika la Kiwopa Kenya Women Parliamentary Association. Kiwopa is composed kana ithera ina ngekurucia baraba elected kana baduri kuma ke counties, that is both nominated na elected, baba duri na baba nominated na Kenya senators. So members baba from Kiwopa, they have to be elected ka nominated. Kwa hiyo tubuda ke campaign siato sia kuya kwaredia ngekoro na ifo shika na arume nyabo bombo to supporters Kiwopa ku encourage our women kuita ke idurano kenda baumba kuromba ite wito kwenda kuona Meru County na more MCAs. We want to see women entrepreneurs ke Meru County kana na biashara ngekuru kwa wito tuyete Meru County kuritana na obonelia boraba kaomba kurita ngwe na njira yagirite through integrate na njira ya uma ande na kugurwa huku nene sana gicoka iria Kiwopa ngatho cia mwanya Kiwopa kimina Kenya Women Parliamentarian Association. Kou goba tweja inya kuumiria na gutwitana inya mwekuru no mbe utethe utongeria bobwa siasa. Oni mbethe ande na disappointment monoja na ndio ubwerwa kwina MCA mwekuru mwake na MP gutire 9 constituencies nyomwe na nde tumba na era yao kia women rep. Inkomenya ora tutwire getu na mantu ja utongeria bwekuru lakini ingwitikia na ndi bonete mwekuru no atongeria na atongeria bwega na ikia tumndio thai ikagita kama mwathani ampete kenda ndi mutongeria mwekuru tu wekuru lakini mwekuru women rep women kuga tweshindana na ekuru wake lakini twe represent antu bonde ankuromba rere romba inyake ndaka na rume betu twebera iba support ekurubao nuntu eu nitherwe rimwe changamoto nuntu mukuru ariro wa mwekuru kwa musiasa ageto tanga ende bonete mbicha uronete tanga neja ugeke bange kana tete njewe twithe ya mantu jonte omwekuru na ori iko na wonkia na kwikira kithereri iko na kuigwa mburi cia waikenia na abo ome. That's the same way nyato atonya siasa na tugaita chionde cia siasa leadership ya siasa nonto twetha na leadership ya kanisa mbete round na imbonete machia ladies baba inge muno machibo mbonete kuru muno na kagwirwa sana na ikionde yao kagita kakenda torekeria are nonto mwathani na tumbire mwekuru na ntomurume umwe kimathuganio nura roles cieto ichenjetie kwa nkuburomba antu ba Meru kagita katwitite nonto tugaitana no muno tugaitona ekuru na are urabomba kuthithia utongeria bobwega butina ibo with integrity na ndekenda bobathura come 2027 inyake ke mwekuru woman rep nkwenda ari baba inge beja to chinda nabo inyanire irarire ya thatu kwau njoni bukaigwe ni ogwa ke mantu ambesha kanambi ende itone antu bageciumeria nontore mo inya turega kuthurwa nonto totio ciumeria just show yourself up then antu bakame yo tumakuwa ndio mwega anga undi tukona mwekuru ari kanisa kwena pastors ja pastor Alice ore ao
na ibagwitana inya tunisene bwaga ni kibuti ubathura mantu ni siasa. Dr. Purity Ngotiko na mpumite na aja Meru inkwenda kuga narwe twijite takiwopa ndi consultant na twijite kumba gutetheria ekuru bagwata inya na ukathabwa kumba kujukia utongeria ndene Meru County. Tukenete muno kwithura turi aja itwije Meru na kuri no thaka kwi no katha buria bomba gutuma ekuru bonde bajukia utongeria. Itwije giki Meru kwi na bantu marete, itwije kwi na bantu intimito, lakini kiri corona ndibo tukwenda bajukia utongeria bwa MCAs, MPs bonde na kinya tukomba kinya kuraja na nkuru kike association cionde kana organization cia Kenya yetu yonde ituonete ekuru aria bari bombete kujukia utongeria na njira yageri na ibomba kwithira bagikaira njashia obatiurairwo bauma beta borirwe yana ndakairereku kana njashiao. Atuone kanya ga kunoka nchokerete na nteto ingi. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Tuekithia obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bia kuambirira ngithatu na 500 ni bithongomagia mutegerejo wa mbere. Turi na executive office tables kuambirira ngiri 12, cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kienda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare Meru na ya member ba Stima Sacco turi na nkuma enjega Kiribwe. Turi na ngwataniro na Stima Sacco irie gatigira no kurongamira maguri jari okathithiaja. Ni ontobwa nteto nkuruki ringa thimu namba 0748578516. Victory Furniture, where comfort meets style. Ere katikati nkoroni ya Nakuru campus ijite sukuru ya kuthomera aki ende ni kiuru giotea na gukiria ntura na intobio tia bweguru na bwa Kinandi tuibangite gwita mandagitari bakumenya ngugi yao. Campus yetu aja ni kinyari nene kiri family Imperial College of Medical and Health Sciences naja itokwarera rerega ragwita mandagitari bamaririte. ICMHS yezanaga mathomo ja theory na practical jaraja tumaga aritobetu bagatonya ngugene mantu jogima na bakathara. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwa nteto nkurukitu ringire thimu namba 0719223223 kana login kiri www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence.
Kaldroe watandrite na thirikari ya county Embu ne barutanite ayuthi 60 mantu igi urimbo kinendi no bomba kumenyera muthetu kenda ukiria maketha. County Embu ne bangite kurutana ayuthi ban kinya aremi kiri mantu igi biashara omwanja kiri wondi 20 ya county u kenda otira aremi bonde ne bakuwato manyobo kinendi na ukiri uremi renjire moyo chokia besa mobukone. Leo tumeweza kupokea vifaa ya kusaidia katika kupima hali ya mchanga ama hali ya mchanga yetu ili tujue kiasi ya ile madini iko katika mchanga wetu. Ile itasaidia katika kuinua mazao katika kaunti yetu ya Embu. Zile samples tuko na kile kituo cha kupima mchanga hapa Karo Embu ambacho kitakuwa kinasaidia wakulima wetu. Wakati wanaleta samples pale, wanapimiwa mchanga yao na wanapatiwa majipu na wakaweza kuelezwa watatumia mbolea aina gani ili kuzidi kutunza mchanga wetu na kuhakikisha kwamba mazao yetu katika kaunti yetu bado inazidi kuongezeka kila uchao. Katika huu mpango, kaunti ya Embu tumesajili ama tumeleta on board vijana ambao wamehitimu katika kilimo 140 ambao kila wandi itakuwa na vijana, that is entrepreneurs 7 katika kila wadi ambao sasa wataweza kusaidia kupunguza ile gap iko katika extension yetu. This soil mapping inaangalia mambo ya kuchukua udongo kwa kaunti yetu ya Embu, ambaye tutachukua samples zaidi ya 1900 na hizo samples zinatosha kuwakilisha kaunti ya Embu, na hizo samples zitasaidia tukifanya analysis, zitatuonyesha ni fertilizer gani tunaweza tumia pande ya Embu county yenye tunaweza ambia serikali kulingana na hizi results. After tukipima hiyo udongo itatuambia either mkulima anatakiwa kuambiwa atumie mbolea fertilizer na atumie ile manure ile inatoka kwa ng'ombe ama mbuzi ama atumie zote mbili pamoja. Kwa hivyo hiyo results itasaidia wakulima sana. Tukipima kwa shamba yake tutaweza kumwambia hii ni fertilizer gani na ni mbolea gani anatakiwa kutumia. Na kwa level ya county tutaweza kuambia serikali kama ni Embu County ikifika wakati ya distribution, especially subsidy fertilizer yenye serikali na promote, ni fertilizer gani inatakiwa kuletwa pande ya Embu County. Yenda kwariria makarika ya na utaskuru na ndo chiki misie ikundi mwanya atongere bakanisa ndibo watandirite na thirikari kienda kuona wara mantu yayo mbokinya muthia kaunti-ine ya Isiolo bakiaria boite muoroto yo nutira ndibo utaracia ro bomba kurerana boboya itumikiana kwithira bakithoma na kinya kurona ndawa cia ulebi kaunti-ine ya Isiolo. Ikundi bitebe kia thirikari kuma kaunti Isiolo kirio kia mapenzi self-help group kia Bright Future Networks na ngwatanire ya atongoria bandini na baki thirikari kuma kaunti Isiolo ibambirite morutani make mwanya maturani kire kaunti no kurutana mwingi mantu megie kumenyerana na gutigira batigota chukuru kurwana ndo acheke mumbere njimbivi na mantu mangi kaingo gutigira mugongo kurugama bwega. We are targeting an interfaith kind of people. Both Muslims and Christians are represented, whereby in the near future we are looking whereby the communities can live peacefully through their initiative. Pia iwajibike kupitia machifu, watoto waweze kurudi shule, wale wanafukuziwa karo, ili tuhakikishe mtoto amepata haki yake, kwa sababu ukielimisha watoto, kesho serikali ama nchi itakuwa sawa kupitia elimu. So bado tuna support education, bado tuna rescue na tunaungana pia na serikali. So wale wamendrop out of school
na tukaonelea mkutano yetu tutaileta kwa community aso mashinani kabisa, mahali wengine hawawesangi kufika, juu mikutano mingi inawekangwa kwa town, lakini sisi tukaamua tunaleta mashinani tufikie ule mwananchi wa chini kabisa, wakaweze kutuambia watoto wetu wana drop out kwa nini, wanapotelea wapi, ni sisi wasasi tumeferu ama ni serikali imeferu, tukaweze kujadiliana. Ikithomo kiria kiamukiritwo bwega na anto na aciari bakiromba kithomo giki kuthi na mbere na gukinyithio maturani mangi kenda anto bomba kugia na umenyo nkuruki nontu ta kaunti no kwibo bagite bakubarutana. Kwa mfano saizi community wote saizi wanasikia, na kwa sababu imefanyikia mashinani, so hii masomo waendelee kufanya kwa kikao mingi, so itatoa matunda. So yangu mimi naona ni very positive, wajaribu kuendelea kuelimisha both wazee na kila mtu. Huku watu wetu ni kama wako kwa giza, lakini kwa sasa tunaona kuna mwanga na tutaendelea kushirikiana ili tuweze kusaidia jamii, kwa sababu jamii isipoelimika hakuna maendeleo, hakuna kitu tutapata. Kwanza kabisa nawaomba muendelee na huo moyo, muingie kila area ili watu waweze kusaidika. Huku kuna yatima, kuna watoto wameacha shule, kuna wale wamepata mimba ya mapema na hawana msaidizi. No kagitane akwesisiwa division Isiolo East Edwin Kuria aure chacheri kwethirwa bare metho mono mantoni marana boba kurutha nontu kaingia na bariora nontu acheri batigo tindanira nabo. We cannot have young teenage girls missing the whole day. Ametoka asubuhi na anarudi jioni na mzazi amuulizi ametoka wapi. Unamuona na nguo mpya na hujampatia pesa ya kununua. Pesa alitoa wapi? Lazima kama wazazi tuanze kujiuliza maswali magumu na pia watoto lazima tuanze kufuatilia kujua ni nini wanafanya. Kiripotera Wero TV nyoka mbitaga ki Mutegi. Murekeria munene wa Mbundi ya Nchobi kaunti ya Meru Daktari Mbabu Muguna na yanite mukana kiriendi Nchobi kaunti ya Meru baraba kwende Nchobi gutate na watho akiaria awite kuti mbai bati kwithire kirura kwina skuru na baraba onde barurite mbai barwa chiwi kethira chiete ya nerwa kaite no kau na yanite mukana kiri baraba kuyukia barwa chewendi Nchobi na murango nyuma kwa bakayukirwe tale redito reke watho. Thirikari thiete na mbere na gukandana na Nchobi ndege igwatho aganthiguruni indi murungamiri wa nkiama ya kuraithairia wendia utumiri amwe na uthondeki bwa Nchobi kaunti ya Meru na Daktari Mbabu Muguna na umbite kwigua akiruta mukano mukire kiri baraba na irabu akube na machukuru akiwa kioro kiao kiririko na batiete girio ntuto bothi na mbere mbiji bokuria muno mantu jamba riri akwina school ya sheria niuga mbai kedrwe mita 600 kuankana na school we primary kana secondary nare kwina na band 18 na turi bond ni tugeragia kuona muno ntujabobo butira kareka na kinya thirikari ku through PS ito Raymond Omoro ibandikire baruga bandika baruga ikaraje kabarugeje ugabambite kwaria na representative banaba thirikari ku ja chiefs kana bangi jabau baba marietwa na ndio tega marietwa jaraba eje ne jamba ile akwina school imwe ile akwina school kurukite andiki kiristio nande itogwatanaira mono tuna national government inara Mbabu nkuru kiombete kwa kethi na mbere na kuwa barita nkiama batietigire nyomba iri taumbete kwikithingatira mitaratara batirite ciumba kwikinenkero barwa ya kuthi na mbere na kwendia Nchobi aga kaunti ya Meru gukethirwa kurimba iri akwina school na nego operates itewa baruga mwaka jo 2025 kinyacho anjira chiawe chianyuma nonto imbije kwimba beta to abera batewa baruga ukona rita chincharu rietwa kidrambe we tawa rietwa tugere twa sane band
na tukurega kumwa baruga nontu mbai usani mbati iyo nini mtu jamba muguna ukethira gwicitha na njira cia mwanya nasainirwa ni antu bana mbere gwita wasani mbandi ekagarorwa ukija riu ringi ritwa Overland na ina baruga nandi gwicitha ya kwithiritwa kurio na ikubtugite as a bold 2025 guti muntu ukomba gwicitha kethira ria kwina skuru untubo tutumba gwitikiria na arabo muthiamba bombite kwa kethi na mbere no kani baraba na mitugo ya kumba kwa bakethi na mbere na kuruta biashara na njira cia nchori batathingatirite mitaratara batirite akiuhora kawatikana kaumba kwigua akiona kinga chunku baiche tawa hotel alcoholic drinks kana band restaurants baiji bwikurugurwa thainya cia rukiri na sheria yetu yuga mbae withirwe hoteli na ina rooms bugantu barabarere ku bekenda kumara kaome ara bakundwa bakinyoroka yabira bingi bakureja no bedro bakikundwa na ndiniyo barugeria yamba and restaurants nerugura dainya cherokere na ndio kedra mtu nyote kitchen mtu nyote room samau kurugura kinyawe dainya cherokere orua kauga kwa imband restaurants na ndito ite tokiroja nontubo na twere nyofisa beto bebedro bebere of servants nontu na yoridra nturana antu baroka okarukiri waigwa kwe mubira jo rojo yo aurara mundene ukidingata jori ambaye nere waigwa muringeti jo kwane kijo kora kidingata jori antware waigwa nyata monsie mama mone kwane kio mere kana nyara na kora ekedruere including sripas ni kunywerwa na ambaye na jaiji na ikarukiri nandi twaromba muno tutethwe ni antu na inkugwirwe muno community ire ikugaja ikurahera kaorero na beja batwita kiria na kiria ara kwina murio muno ni mbundi yetu ina powers chio council license nyaka ejano na tukaigua tutiotoshaka twina powers cia gutunya na license yu na kuinga antu au kiripotera ndoto cia Weru TV mbeta wa John Nthiga muthia nteto cia Weru thamwa jagucokera nkatho na tugo gwatanirite na unita na mbere kurumira